Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama barongan pink. Wih, ini ada barongan pink guys. Dipakai siapa ini? Barongan pink dipakai siapa ini? Barongan pink dipakai siapa ini namanya ya? Oh, Mas Rama, fokus dong. Mas Rama ki ngalamun senengane kok. Terus ada barongan macan. Dipakai Mas Abdul. Mas Abdul ini bagian depan. Dan ada Mas Hanif. Mas Hanif jadi buntut macan. Lemes toh, Nip? Buntut macan. Oh. Terus ada Mas Riko. Mas Riko memakai barongan hiu. Ada Mas Farizi. Mas Farizi memakai barongan kodok. Terus ada barongan hitam. Barongan hitam dipakai Mas Aska kelas berapa? Mas Aska kelas 4. Terus ada Dek Jihun. Dek Jihun memakai barongan ular. Yo dipakai yo Mas Abdul. Ayo Le. Ayo duduk yuk Mas Abdul. Duduk. Yo saiki Mas Aska karo Mas Rama. Yo guys. Yo Mas Aska. Mengerikan.
Yo duduk yo. Ayo saiki Mas Riko, Dek Jihun, karo Mas Farizi. Ayo Mas dipakai Mas. Bangsane para Gandharwa sewu. Sumikira saka sakenahing papan panggonan kene. Ngerti yo, yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Kutaraja. Sumikira saka sakenahing alas gagah wangi iki. Barungane 3 awar to. Mas Riko aja omong terus nek barung. Sekarang sih. Wes yo duduk. Ayo Dek Jihun mana? Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe. Dadah.